Na što smo došli, ja? Ali morao sam doći. Naostao ću ne biti previše patetičan, previše sentimentalan, ali jednostavno morao sam doći ovdje. Iako nećemo ovo godišnje ovdje snima ništa, a nije to bila laka odluka, ali tako je ispalo. Jednostavno tako je to moralo biti, ali ni to kraj, ni blizu. Istina je do duše da će ovo godišnje samo ovi video, ali to je tako. Prije nego što gremo tamo na Livodu, učini prvu piromaniju sa fanovima, sam reći da sam da sam dogovori za dogodišća sponzora novega, to je jako bitno. Koliko više ga nisam imao, a i da sam ga imao, ne znam koliko bi to bilo promijenilo ovo sve, jer jednostavno osjećao sam da neću moći učiniti ono što sam htio, a one gluposti nisam više htio snimat. Sad je on po 140 put snimiti, ovi 32, to je malo smišno. I ovi što sam vam htio reći, javili su mi se sponzor. A to je sponzor koji je točno ono što sam ja morao imati. A to je ne proizvođač petardi, nego distributer. Zašto? A to što svi znate da sam on uvijek bi malo nekad i previše iskren. Dok mi on bi sponzor, bi on bi kad malo i previše grub prema njima, s obzirom da su mi oni davali. I to se uvijek se sjeti situacije. To je bila prva ili druga godina da su mi oni dali, da su me sponzorirali i bile piromanija na plaži. Ja sam bio učinio onih video gdje sam ja objašnjavao vama zašto su petarde ovo godišnje loše, a to je bilo ono kad su bili stavili one C certifikate. Dakle, ja sam biti koji je vama na jedan diplomatski način išao objasniti razlog. I dobro, i po je došla ta piromanija na plaži, to je bila ta zolja. Jedna se ugasila, jedna ovako, jedna izdušila, jedna ovo, jedna ono i po ta 7, 8 što je sparala je ki govno. I on tu, ne, ovako, onako, nevo, livo, desno i ništa. I on objaviti video i za dan, dva šalje mi ovo iz Oriona, a ti me započinje Mario i ja sam šokiran. Da ovako, onako, da ni to očekivala, da je to, da ja sam ovaki, ali ovo malo puno, livo, desno. I dobro, ja sam računao, što su me sponzorirali su me i eto ti, ali dogodišća su mi se popejavili, Tako da, distributer će biti sponzor, on je, da ga reći, to je Piro, da, to je oni gdje sam ja do neki dan naručivao, sad su se ko nije javili, želu biti sponzori, ali javili su se ko u godinu zadnji čas i oni su mi bili dali kupon za na stranicu, ja sam to naručio, to što je došlo, ću ja danas na Livodi tamo s vama sparovat i to će biti to za ovu godinu, a po obi do godišća bi ja snimak i što sam čini s Orionom bi to baš od 10. mjeseca krenu, to bi bila baš cijela suradnja, jer tu je sad, što ja mogu, sad ne znam, oni bum crni. Ja ću lipo reći, ne voza u govna, zato i neka su oni distributeri, su prodavači, ali je stvar što je njima u interesu da su customers zadovoljni, razumijete? Tako da sam dobio točno ono što sam i poručujem im putem da ni slučajno ne činu neke svoje proizvode, jel dobro? Ti sam doći ovi ovdje, a ispoštovati ovi dan, jer je ovo danas je prvi dan da se smu sparava, tako da ćemo, zbog toga sam i odlučio to danas učiniti. Rekao sam, neću biti puno sentimentalno, to sam vam htio reći, dakle, novi sponzor od dogodišća, ovih Piro. I to je to, a sad ćemo, meni nešto ovo došlo. I eto ti, sad ćemo onda početi po Livodi, da se tu malo s vama družim. Da imaš protivu. Ovo! Nadu, dođite! Dođite vi tu stol! Kada si došao?
I imamo 50 stani fuori questo, a on dati to ne može sparatore to un po'. To ako je sponzor je to nikada kad nisi naročio. A to je? Hadi dio! Ali su mi se kasno javili po onim posljednjim. Dobro, višajte. Do! Za kurvu, ti da ne zna kakvi ga vindu. Ajde, dobre, pardon, Blejski Pajro, pa ne znam, Blejski Pajro svita. Konačno, ovo je vidi prva piromanija sa ili tako, i to ispod teče. I sad da odmah u kožen certifikat da ovo ni kopija, nego ovo je konolanjsko, made in Jugoslavija. Ja sam promislio da ćete vi sad okolo stati u red i počemo on razdili svakem poštogo. I ki sam samo već rekao, ko je sponzor kovega? Jer konačno sam dobiti da mogu srat po petordama, zašto? Zato što ko ni ne činu petorde, nego ih razumiješ. Ajde, op! Dobro. Imamo dimnu jednu. Ha vidite ga, neka nisu više mi sponzori, ali uvijek možemo stati u dobru s njima, vidite. I svako ko bude ispod teke će uže s njim. I kad ti dao jednu na kraju reda i popet, je li u redu? I ne priskokat. Evo ga. Što? Napola su paki, već sam to malo testirao, ne mogu reći da nisam. Jeli? A ovo je u Lombordu. Evo ga, izvoli. Hoće li biti tamo, ćeš te pa jedan crni dumbum? Evo, izvolite. Djavojski. Oj. A vi mi je desant na ovih vrtal mi učini. Da bi si ti veso je. Evo ga. Ajde. Što sam rekli? A vi što oni znao da postoji mini la bomba. Opet, jesi priskokao, nisi? Je, kulturnici. Od 10 teče korode. Od kad? Od 10! Ja mi tamo od 10 ode čekao. Ja, meni. Bro. Koji su ovo? Ovo je Black Widow. Ovo je nisam čuo. Vrlo dobro. Niste čuli? A nisam kupi, doli su. Sad smo na C4 mini. Ali ovo je dobro čak. Evo me. Ja bi bio te noj koji... Op. Ja, neka ima kaj ga Još za dvo. Bro. Dum bum. Ali srednji. S ovo govor. Ma koji ovi, vidite ovi ekološki ti. Dum bum. Ako mi je novi, još i da mi nije novi. Hej, došaj kasno. Čekimo jo. Op. Ovo. Ja. Gdje bum biti? Op. Nemo šoki. I sad je specialitet, ovo je Viper jedan iz 2018. Da. 10 ih imao, sad bit će do tamo ni Bjećensko, bit će u knap. Op. Čuvao si sestro. Vidiš, ostavio sestru doma somu za doći u školičku petordu. Tako treba. Stativa. Crni sine. I sad stanite. Ovako. Ali ćeš njim dobiti za to. Stane u Jonesa. Istina, ako ovo nije iz njega, ne samo on biti pisao. Kolega on nema tamo za kupiti nekog piro. Murter. Ja nisam do ni zastaviti. Kad dođe policija? Što? To je bitno. Jer ja sam petord, vidi, ko se smije. Ko danas te petorde su malo diskutabilne, tako da njih u žepu nema. A to, oni
Što? A jebem ti pa si budu, ti da mi periodon, jel tako? A potražio se, namistio se. E sad ovako. Ja sam prošle godine biti apotek. Čak volim tekiju. Kudeć, a nije bila ovo, doslovno. E sad, bum bum crni, ko će? Jo, a ne to. Ali moraš mi sve po pesu učili kome Toma vidi. Dano, ala, evo ga, prvi će biti Toma. On bravo, ja. Kako bi mu ga vi? Po PS-u ne mogu mi slučajno. Crni bum bum. Koji? Ti li možeš ovi? A ti ga da ni po na trave, ej. No, dosta. Vamo. Ajde. Ajde. Crni sine, ispadao mu je sve po podu. Ajde. A nisi stili. Bude multa Oskara. Au. Wow, dobro. Mamo, ja nisam mamo. Evo kuće, što? Panetić. Kuzma, ole! Ja sam mažinka. Da, ne, lipi. Dakle, po pesu. Sve. Bravo, hop! Ovo je bila la bomba mola. Sad će non. Će non predstaviti. Kogo? Viper je, da. Samo vidi koliko se tu pek godi. Ali crni ne vidi. Crni si on rekao. Ja. Ali da godiš koliko će mi se goda. Kamion će dođu ovdje, su rekli. Vidi se da je ovo stara škola. Dobro? Godi tebi puta, već nove, Ala, ali ne smiješ opet, to se snimilo. Ala. Pa sad ti je srava. Što? A, dum bum. Mangupi, ovo, ono. Ala. Vodica. Ajde, Perkoviću. Tebe ću morat staviti nož ono za ono... Kineski zim. Nož ono straka. Što je? Ko je? Ovo je govno domu. Sasvim to reći. A, ko je sad rekao daj ti ovu? Ovo. Ajde, izvoli. A ovo se lijepo pogleda. Ovo je ono... Murter iz Jorgeta. Jeste, a ti ime sad? Bili ste pa ovo ne prodaju svakog kod njih. Ajde, mini dum bum. Ajde, ovo je... Ovi... Zakon smo da bi dobili. Ajde, ovo je mini dumbu. Ja on će biti jači nego što je bio njih. Eto ti na cilji više i boji. Vidi na očima. Evo ga. Ovo je Black Widow, okej. Eto ga, što ti pinje rekao. Evo kasnije Vicenza. Jesi ja, kod nas. Digni to bužito. A ja sam isto mislio nu. Ja zamini onda, ne, oj! Zamini, nemoj tu nego onu drugu, sivu. PP3, je tako? Yes. Opala! Što si dakle PP3 si? Da. Mislim da će se ugasi. Ne. Halo! A ne znate to. Ja, a ko bi go crni? A ovo su ovi safety fusevi, jebej. Kad je isposit ovi fjus ovakvi. A isto mi je srce zaigralo, no? Dobro je, tako je kako je. Dobro, sad smo rekli Vicenzo. A ti ideš Black Widow. Black Widow je na redu. A vidi kako je da. Mini C4 mini, koga ima neko. Black Widow 3. Ciao, vidite, kada ga ti uzezi opet. Kada uzezi ga.
da mi nemo kovi mažini, ne bi mi. Nuša. Ovo zadnji. Nije. Je to to? Ja mislim da je. Evo ga. A sad dolazi što? A sad dolazi jedan moj iskućni radinosti. To je vidite ovo, 30 pilica. Ovo je ovi knol patronen. Jedno i posao to gore. Stavi sad mi to po. Ma ne mogu ja. Ih kako hoće. A ne uvodi se, ali da mi jedan stavi. Ne, ma ne uvodi ti stavi. Ovo je stari čo. Evo ga izvoli. Tek užite ga najgore. Ajde. Tak je gornjega. To je malo ovi u P1, ali dobro. I to je to zapravo. Sad, kako ćemo mi ovo razbili? Polukrug. No, da ovo ćemo jedinstvi, jel dobro? A što? Baklja. A tu smo se navijoči. A ko su ove dragoci koji vidje? Ovo dice, da, normalno nisu koji to ritovali. Dobro, a odgovor, istina, morate vi dobiti divlje. Evo, broj 5. 1, 2, koji tu još na tako vino, oni se sigurno. 3, 4, 5. Evo, sve je divno. Izvoli, RDG, 1. Imam dvi, jedna se mora spala, zanima me što je ovo. A evo, zvuke, baš me zanima. RGB. A to su zračni. Ni, fontana neko. Šema. Da se ti ga prvi da se mi izmišljamo. Da stanemo svi na jedan, Ala u stvari ali opet bi, ala, stanite kako god hoćete, ja razumijem, ja hoću poreći broj i ala, dobre, može. Ala, jeste li uspjeli? Nećemo reći, ja ću broj reći. Ala, i evo ga imamo ga u glavi, imamo ga 100%, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, op, zvolim. Ali opet da. Pišanje. A no što ćemo? Znao što ćemo. Jedan se izmišajte, napisat ću 1, 2, 3, 4, 5, 6 brojevo i tako ću dati. Ajde, može. Ali vi što ste dobili, nemojte molim vas. Ja, u redu je. Kvinć u redu, ha kako im dom. Ti ješ dobiti ovu. Stani, to je jedinica. Zatim... Jedan novi će dobiti broj 3, ti si bi. Ali ako ćemo sad... Pa ćemo ponoviti, ali... A ponovi mi Valo, ne, ali Valo i ponovi. No, čekaj, izađe, što ću jo. Ajde, ti manje. Sad dobio... Što će dobiti? Dobit će... Evo ga ću ko kitit. Ne, to ćemo zadnje, to je baš čast. Evo ga. Sedmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kako se to... A pa samo si oni dobi, dobro. Sedmica, zatim može dobiti opet ovi jedan, ali piše što ću ovo, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobro. Ovo dobio broj 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kako ga je postrani. Ej, sad, ovo je kralj koji je piromaniji, a ovo je već tjesko imao na svojim ramenima, to je koji rapol, a to dobio broj 23. 1, 2, 3, Još je te posljedno. 18, 19, 20, 27, 22, 23, ja sudbina je... Jesko! Sad što smo rekli, molimo se nije dole kad je dole parao. Ja nisam ne pitao vodi rodit. Neka fontanica. Neka frona. Ja,
Evo ga, što ću vam reći? Neko je da bi malo više, neko malo manje. Zakasnili ste, što ću vam reći? A što ću da, ni? Ali za kraj, molim vas. Eto ga, što ću vam reći? To bi bilo to, ovih ovako skromno za ovu godinu do godišća, ono već će biti to u mnoštvu. No, znamo za naš video svidi, to bi bilo sve za našu epizodu. Vidimo se! Vidimo! Op, op!